Yamwa Chibium, Samoa Kwa Badwam TV, Badwam so. Yada sepa radio force 97.1. Yamamu nyinache yada mwase papa pa radia yebi ayama ye fen so. Onyame mrene merepa. Enti media mempa ba udie wo mu a wonsabeka. Rade mreso a be ama ye fen. Enti ma dobi ka bi mu abem. Da yere ohu anapem ko odi mu ate. Ebi a woti a asa ewiase wo beja obi da bi. Emre no so a wabun se nema betene ti koso a na ye de wo ye no ye mo ache pa dwumade se bedwam ne de 5:30 pepepe ya ba se bedwam ba TV ne de gina so sa ye adwuma 5:30 ne ya ba ye ba bomonyomo a 40 ho 45 na ye se apostle Dr. Nita Ekuti Godin kwanshan sam na bro wo wi a news no ba ne ye wi news na ye bekọ ne asa begina ha se the one krata no ne online de nti no na braso ye de bro wo ye wi a gudie mu nsam be ba health tips. And so it won 5 minutes yen check into one sutiebi. Now fe ya hose pa ba asemidi kan interviews ba ku mienu bi room na fe pensem won so aba. Eno ne dwumadi se bedwam. Na fe station yin se Adom TV ne de programs bebre e wo munti ya nyi free ha. Na ne opesa otie wo hwe bia nso. Ye de be ma wo. Adom na adom ye. Amamni ora sante da kon aka Omanhene aka Obolo Daddy aka Seben aka PE teacher. Once PE teacher ni jina hasaru. Oya so open. Di papa me wa chen. Ya obi ade afetri de chi down. Na honti azedina. Ma me chiro mu. Ya obi ade afetri de chi down. Nyese kai na da ho. Fetri de chi. Yaka na da ho. Ah, o pocha no. Yaka. Eh no ade oni ama me na odi ma si fom se twom. O si amem. E na odi yaka isi amem. Oh, una efe. E che abusuafo nyina obi awo. Oh, nyame adom bibia e. Da fofo nti tiwanim. O so wo na onim kusu tiwanim. Ade ni. Wo mu na kusu ada obi de oka. Obi ade fatiri de chi da ho. Me de insulation na da ho. O de ande na da ho. E kasi ensu akasa ko na bebu amonti ase. Nti fatiri de chi ni ehefo dia. Inzulezu hifa na wo e ho na be hu ya chira kwa kama tabra ma na kwa ebiri ni so e da wo so ampa uni ma fia ma kwa na ma me esa hu e da wo so nya masem ya che obi ye ni kobo kakra if say nsem ne de bia da do so ba wo so wo nsem ne bi wo ho wo de no mu kwasa fresh eti ye ni kobo if you have a number to them quickly 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 and rank had you show no yep oh yeah na yeah what is still region here so traffic and dey jai aish me say nra from 7 me do 9 oh ever do after me now kokkom ne me 9 tu nyina ya me ya adwene oh ana frezu kwa no you are not in gentle so to a mbenu do na na etufu se nka ye be ya empe we binja se now you are not guaranteed ebu na poli bi hwansi form na fe kwan ne baby atutu ne so na kotamu na gata na level pepepe edu aho ya onim ho yie dia na onam gata ne susura no the advice ne say baby a won call da won fa den so to amenfa because obi oba say nsuo na to traffic nti obo zirem ara no akoto amene zirem ekwan ya wonim so zirem nsuo to amenfa so yesrem a no de you know lodu achi say adu ahu ya na so won so obo kasi kwan mu na aka na ba bia aka ani omo nam ensawam kwan hey won ka fra wate nti yesrem a afutuo pa na odi ama no nsuo to unim kwan no so a pe ba bia ben woni manim ya na jira kama wonim na fa very important okofa kwati kwan bia ba won susura na fa asefofo na abodi abaso abodi anopai ye moache Mejusuni ni efia. Yeda se papa. Yentie we o headline. Na mpache mo so motu sen yo. Erade Adom ye nkwane ahoden. Na abodi de bia da ye fatiri de chi ni insulation wo de na dia. Wa mi abodi ni meka se fun kokko ni road. Abajo twen yo ha. De bia da no. Nyame adoma de chi bio. Abodi en te mo kate mo ho mi shegugu ni ade. Ye ha de nyame adu so na twandura. Ye de yi pa nyankopa adoma ade a chere for brand wom nanso Ronnie said, "I'm going to you now." I don't know. Oh, on what can you pay? If I'm going to Ubuada,
Ujina where the obitime buada but we pa ya obodman yes ka bi afiri mu. Iti bi radio me ahode ne nkwan die. Na chose san trust ne de be hwehwe ebusane ne mpofo ne maniema. Ya de nchia emo bibia ba de ndu obia me koro bi so aba. Ya da se Helena e wo so oba anope ye mo ache mo akwaba. Wow. Yeah, ni afia. Ya da se papa. Nyame adom na ufrefi hia no pay. Me frefi kumase. Ahe pote okumase. Kumase tanoso. Tanoso yo. Na traffic net say o. What say? Traffic net say aba form tanoso abu akwa ehọ no eye so for line. What dey say eye? Nyame ase. Enti oba. Ano pay bi me frame mo ayeboko. Asem ba ko ha me pa. E dey say isa nkofo yo mabebu ye kuro yi mu he. Mama. Mali o se ho afu. Nkra no. Me te pa o. Enti we dey me frame panimfo a o mo ka bi e wo ma so mo ye ho adwuma ye bi. Se o mo kwan ba mafa so bi o me san de o makọ me bi e cho ye de o mo ko ye. Aban ba ko che mo no e penso no. E na so mo san ba kura atete. Ahumete. O ma ba pa. Ahumete pa eni fia wo mo ye. Ya da se Helena e serious anu anima. Me say me hu minim so mo jeja kwa na we de nipa bebre na wo mo drinika. Ana ayi prosper ka say omo bus bus cars na nantwie wo mu no omo hyehyɛ ho no maba anu ade anu no bebu afa so take it serious no some na serious we I think say either gender and bia security for penifo we de munya bibi gukwan ho saa bebre e ma na nkora nketua oh so fresh wa na kora ya nyam na kwan ho awo na kwan ho atete na kwan ho wo nyini ade pa na be woni tirim ho empanifo ya ho ye no e too much yebu ye ni gunyoma bebre yes yebu ye ni gunyoma bebre so ya beba na ebu nka ye ho hwa na fenyi wa baba ku mienu ye na eja omo no mo tete kwan ho enye fe omo wo so papa we de no odwen de ho onwen hwe we da mu aye nyunu kwohwe semhunu saa no the pressure hey mu je afia man kwa dia bi same woso same ano pay ye mu ache mu akwaba me je moso me nuaba ene me nuaba ma me so me mama ache ano pay ya da sia papa yo ma me fa fidie so na me chia abetifi MP ona bo bra champom na same aban we by one pe position amame oh what me mo mienu kwa amode me afa so wo isemu na me ko buku rosity ma mo nipa mienu na mama mbeda ho na ye meka no wo san de ho ba mo mienu Deputy Minister for Information and Deputy Minister for Health at 2020 that post me be mamo na me ko buku rosity mamu na mo bo meka almost 20,000 na so ka je say ma ye bia ma nto de kakra wo ho nto de ye be ka ho ahye ma me fa fidie so na me chia me boss ona bra champo be ko obia Yankopon ka no no ma na hoade amu eden edin na mu mienu de Ghana de meka se edamakoma so mu TV station mu radio station Yankopon ka mo ho papa na abetifi de boko that's the mu mienu mu be post 2020 mo brother nye kwada na meka se ma de Yankopon ka saka wanu so uwe saka wana ade kese ba ko pa wa se ka wase saka wana no pe mu ache mu akwaba isa afia ni minia be ma 10 gram tembia mo ba se mo ma kan say God bless Ghana yes midiane saka wana midire hu hia me pa me kasa free asinkegwa amanfi west okay God bless Ghana. God bless Ghana. God bless Minia, it's only the how is a city guno. And agree. Madam, I'm what to me from. Like I can't make any say. I think you go galam say now, or my you know, it met ye galam send you on ma this time around no. MC Fufa you know or your bar no. Please honorable Pesla York. Say obiba na so obeka che ye say obeka che ni say not before is your family ni wuga ho a nya onto na dim because I don't know mo ye no yes enye so the
how is you to know ma bo papa e ba ni tanso a onyi nani o ti mi nyi nani o se so ko fe no ya twi ni pa na so na ye boa o ti mi nyi nani enti mo so mo no information e be se bia e be se bia ti e be nti e be da wa se ba de wa ka no very important wa nkasa de aban ye nyina yi so oboa se efoma gudi a ye tu entu ne kwa so onkwa hia me nkwa hia asemasi nkwa hia obenti nkwa hia na wa nkasa mofra wo ho wakotu dem na no da ene so to na se begina dere wa yesi nadmofo mra yemfa emo ne oil wa na wo ye wade eti ana mo ba be kasa na aban na onye ewe na aban na onye ewe a aban ona sudie de ba ya boa ma sudie ne emu do a na edo pede wo ye na wasabe omo ano den so abonti ene ye dey asem de we na etwa to kra president mama nyame shop amongst bo shani bi o share no and they say nei life saving fund no medical fund no what two anamo a odi ose ayoyo dia na hia me say managers of this fund no mama education on it na fe mama entiase nyoma ekọ eya hodo a ehihye sa fund yi cancer kidney cardiovascular so atiase na no so ankọhye kokọ bi na ase nipa kakra bi na ehu za nimdie no a omunya ho mfaso de ti president mama anopedie eyenhira especially the rural workers day no you know we are energy centers here be kwa Ghana fo nyina na adwuma fo nyina asema edepa ebisi amsi yari besi amra no aso na make us say tight security ubadomonline.com amenhia palace of because boko conflict mediation no kasa na fe na hwase enti bambo mu odin komenhia palace a ene penifo ejemu agu ho Celestine Donko husband to sponsor education of DJ Awareness children na say ya yenu abema DJ Awana wanya no ba bie kro ne ma dwomtuni Celestine Donko ne kunu Kofi Donko say jankura no so kaka ombe nyom betime de aboa wo ama wo mesua so akwa animu tie no so ewo animu ha ne nsam afoforo ebubadomonline.com a ewo ha yeda say emre ne adaje a wo de maye ye kwe agudie mu nsam Eric Siedubodi ba health tips no wiki mu nyina yakasa fa malaria ho so hu say nsuo na etoto ene pade botwe ene gina mu ni minimu dududu nso onto nwum dia o say boys ne keke pani we dia ya de dede sa ne fansa hwi ni mu padi nti ye kona padi dia agudie mu nsam atwaso